babu dis dars en ka asmawiya sujudu sawi ne yewten fi sujudeje gejji ko sujudu sawi sujudeje gejji sajadatani ko sujudeje ɗiɗi pet qabla salami ko addi on tigi salminde inna qasa si tawi hara o ɗuytu sunnatun sunna mu akkadatun tentuɗo yatashahhadu lahuma wo o tayyanoto ko ɗum woni ɗin sujudeje ɗiɗi wa yusallimu o salmina minhuma e majje wa in zada si tayle o ɓeydu sajada wo ko yo sujju bada salami ɓawo salmin haray toujours wo o tayyoto salmina ko ɗum ɓe inni ka asma wiya ɗo wa inna qasa so ɗuyti noon wa zada o ɓeydi konno gerdata sajada ko yo sujju qabla salami ko addi o salminde ɗum ɗo yoni li annahu sabu no ɗum ɗon yo gallibu ko ɓuri jaalade kon janiban neɗɗo si aray ko bange ɗuytugol ngol ala janibi ziyadete dow bange ɓeydugol ngol wasahi welsindiɗo fi salati e julde makko nden wasahi yejjutugol fi salati e nder julde makko nden ala salasati aqsamin woni e dow geɓe tati taratan kenengo yasu o yejjita an nuɓusin ga e ɗuytugol fardin farilla min farayde salati mo de farillaji julde makko nden fala yujibiru aray o wattirta ɗon ɗum bi sujudi sa sujudere sahawi few o wata aran suude siko darde acca wala budda feere wala min al itiyani be e immagol artira nden darde wa illam yadkur hay dalika hay so andita ɗum hatta salma ha o salmini haray wa illam yadkur so anditali dalika ɗum noon hatta sallama ha o salmini wonde o addali wonde himo acci darde masalan ma mo acci ruku ma sujudu wa taala yehi kadi ha juuti batalat salatu julde makko nden boni ka o anditi wo ko yaru o fuɗɗito e baa wa yabtadi uha o fuɗɗitoto nde wa taratan kenengo yasuhi mo yejjita an fadilatin gayi ɓure min fadaili salati immorde ɓure julde makko nden kal ɓunuti wona waɗugol ɓunutu ko yewtuno ɗen kon nanen ka subaka wa rabbana walakal hamdu e wigol ɗum ɗo aw takbiratin wahidatin ma o yejjita allahu akbar goto wa shibihi dalika ko nandetay ɗum ɓe inni wo fala sujuda ala yaray so janngol alanaɗo fi cheyin hay e hunde min dalika e ɗi kontaɗi ɗo wa mata sajada tuma kala o sujjanil cheyin goɗɗum min dalika e ɗiɗo qabla salami ko addi o salminde haray yo andu batalat salatu julde makko nde boni few o yebtadi o ha ko yo huɗɗito nde wa taratan kenengo yasuhu o yejjitay an sunnatin gaye sunna min sunani salati imorde sunnaji julde makko nde kas surati wano simore ma ummil qur'ani wondude e fatiha o aw takbiratayni ma allahu akbarji ɗiɗi awi tashahhudayni ma tayyaji ɗiɗi awil julusi lahuma ma joɗanagol ɗingol wa mashbaha dalika e ko nanditatay ɗum fa yasjudu li dalika ɗum ɗo fo o sujjanayi wala yafutu sujudu ɗum ɗo fo o sujjanayi wala yafutu futotako a sujudul ba'diyu sujjudeje ɓaawo yankejo binni siyani saabu yejjutugol tawi noon o tewi pas o ronke sujjude aray ɗum ɗon boni julde nden kadi boniray saabu ko acci ɗum kon amma so yejjutu bonata hitande o anditi o sujje wasjudu o sujjanayi ɗum walaw dakara o hay so andite ɗum mbaɗa shahrin ɓaawo lewru min solati immorde julde makko nden walaw gaddama sujudal badiya si tawi noon o adori o ardini sujudere adiyankore e sujudere ɓaawoyankore o sujjande qabliya aw akhara ma o nettini a sujudal qabliya sujudu adiyankejo on o sujjimo bada salami fo e mum on contraire ko o waɗi ɗon on désordre ko o waɗi ɗon ajisa o dalika ray ɗum yonanimo o yiltetata ko fillito sujudu o fillitata ko julde wala tabtul salatu julde makko nden bonali alal mashhuri e dow ko lulli kon o man lam yadri on noon mo anda ma salla ko juuli a salasan aw asnain ko ɗiɗi ka ko tati ko jilu fa inna waray kanko yabani ko yo maho alal aqalli ka ɓuri fanɗude ɗon ko yo ƴettu ɗiɗi on so mi sikkitike kadi ko wotere ka ko ɗiɗi ko yo maho ka wotere wayati o adda bima shakka fi ko sikkiti ko e mum wa yasjudu o sujja ba'da salami ɓaawo salmingol makko musidɓe julɓe min dasta woni faamike wallahu a'la wa a'lamu